артистлар, хөрмәтле җыр һәм моң сөючеләр. Сезнең каршыгызда чыгыш ясый, алтын тапкыр халык исемен яулап алган Ялгын ансамбле. Һәрбер кешенең туып үскән урыны бар. Сезнең өчен безнең яңа җыр яңгырый. Туган авылыма. Хәзергә яшьләр татар җырын кабул итәләрме? Әлбәттә итәләр әле. Сезнең каршыгызда безнең иң матур кызларыбыз, Шатлыган коллективы, Сандугач күгәрчен җыры белән. Әйдәгез, кабатлап алкышлап алыйк әле безнең артистларыбызны.
Әйтердә, сезнең каршыгызда беренче тапкыр чыгыш ясый безнең киләчәк йолдызыбыз. Мунира Рахмангулова үзенең яраткан җыры белән мине танырсыңмы син иркә? һәм шаян, һәм безнең йөзләребездә булсын һәр вакыт елмаю. Сезнең каршыгызда башкорт биюе. Каршы алыгыз.
Кейделер Любовь Карпова һәм Алена Валякметова. Халык җырлары безнең иң кыйммәтле, иң кыйммәтлесе. Ата-бабаларыбыздан мирас итеп алынганнар. Әйе, бу мирас бәясез. Сезнең каршыгызда безнең егетебез Давид Валякметов. Алкышлыйк әле. Şurada şahtı giyin, garmon tartıp güze jırladı. Sizin mi gitken şokta, niktir şu jırını jırlap yıladı. Gider pazlar, gitti yigit hizmet itirge. Min kaytırmın deydi tuğan yokka, siznin yanға tuğan jirlerge.
Ул жырлады сакта торганда да. Китә казлар, китә Донбасска. Аның үзен алып киттеләр шул мәңгелеккә, кире кайтмаска. Ул жырлаган җирләр кара килгән. Донбассларда сугыш, үтереш. Татар кулы шунда башын җанга салды. Шундый матур, таза яшь килеш. Ул әле дөньяны аңламаган. Сөйелмәгән, сөя белмәгән, кызлар назын бер дә татымаган, мөхәббәттә янып кимәгән. Ул жырлаган язлар җиткән иде бу якларда, кырпазлар аны күрделәр, таныдылар, үксеп еладылар, якташ икәнлеген белделәр. Казлар кайта Донбасслардан, ә ул инде кайтмас, кайта алмас. Өйдүрендә торган гармункаен уйнай алмас, кайтып тарта алмас. Кайта казлар, кайта аңгылдашып, үзәкләрне өзә моңнары. Башын салыр шушы Донбассларда, тагын күпме Россия уллары.
Біздің икенче җырыбыз «Әйләнеп кайтыгыз». Мартта біздің аккомпаниатор Дамир Рамазанович Екатерин группка барган иде межрегиональ фестиваль Урал сатылышы. Ул аннан диплом алып килде, лауреат 3 степени. Сезнең өчен барлыгы башкорт музыкаль коралы Хайран яңгырый. Каршы алыгыз.
чағын ачқан күңләрдә. Теләк теләргә сын түгел, тормышта могҗизалар күп бит ул. Сезнең каршыгызда Лилия Сорокина, матур җир белән син яшьлек йолдыз мәллә. Каршы алыгыз! Yalnız kaldık, vəhdələr verib gidin. Yaşağa girək yandırıb, şumada bidirək şikin. Yolunda senin izlərin, suda senin şəvlən. Hepsini izləyib izlərim, sen yaşadık yıldız mənlər. Yolunda senin izlərin, suda senin şəvlən. Hepsini izləyib izlərim, sen yaşadık yıldız mənlər. Güllerim şeşe baktılar, sinirge kızıl yaran. Ok yıldız bulup baktılar, yanına üzüm varan. Yolunda senin izlerin, suda senin şevlen. Hepsini izleyip izlerim, seni yaşadın yıldız melek. Yolunda senin izlerin, suda senin şevlen. Hepsini izleyip izlerim, seni yaşadın yıldız melek. Gitmedin, yalnız kaldın, vəhdələr verib gittin. Yaşağa girək yandırıb, şumada bidirək şikin. Yolunda senin izlərin, suda senin şəvlən. Hepsini izləyib izlərim, seni yaşadın yıldız mənlər. Yolunda senin izlərin, suda senin şəvlən. Hepsini izləyib izlərim, seni yaşadın yıldız mənlər. Yolunda senin izlerin, suda senin şevlen. Hepsini izleyip izlerim, seni yaşadın yıldız melek. Yolunda senin izlerin, suda senin şevlen. Hepsini izleyip izlerim, seni yaşadın yıldız melek. Yolunda senin izlerin, suda senin şevlen. Hepsini izleyip izlerim, seni yaşadın yıldız melek. Hepsini izleyip izlerim, seni yaşadın yıldız melek. Seni yaşadın yıldız melek. Бу ел укытучы һәм ыстаз елы дип игълан ителде. Шуңа күрә сезнең игътибарыгызга Алина Дамировна һәм Зарина Медведева башкаруында җыр тәкъдим итәбез. Җыр кертсен күңелгә, каршы алыгыз. Uganda, Chiriyote, Tuelie.
һаглам, йөрәкне наз белән тутырачак. Шуннан ничек итеп яхшы матурлык дөньясына мин ишек ачам. İkinci jırımız Uynigali Dulkınlarday. Yeah.
Үләшләрем тибрәләләр, иртән искән җилләрдә, сагышларым бетәр бөгрәм, кайтсам туган җирләргә. Сезнең каршыгызда Исмәгыйлова Снежанна үзенең матур җыр белән миләшле иртә. Каршы алыгыз! Нәсел юкка чыкмасын өчен, кодны бетермәсен өчен. Димәк, васыятны истә тотар өчен яшәргә кирәк. Алда бушлык, әгәр үткәннәр булмаса. Безнең сәхнәдә Юлдаш, Ялкын, Чаткалар коллективы, каршы алыгыз!
сейчас я хочу, чтобы вы все взглянули на экран, коллектив Елкин тоже. Как известно, мы везде уже выложили, что мы ездили в город Вятские Поляны, Кировскую область, на всероссийский фестиваль-конкурс татарской культуры и заняли там первое место. И мы приготовили для вас и для нас, коллектив не знает, что это приготовил. Вот, я приготовила для нас такое наше небольшое видео с нашего путешествия. Прошу внимания. Урауфам Валинуровна, Фирзан Варовна. Это идет Лилия Камильевна. О, это вообще идеально. Смотрите, что она делает. Она костюм принесла. Мунира Валинуровна, Заря Мазитовна. Какая ваша ручка? А, ты знаешь. Мы репетируем завтрашнему гала-концерту. Это наша Заря. Это Па. Это Нежанна. Это Лилечка. Вот. Где у нас Мирозай? Bizning shahrimizga eng yiroqdan kelgan
konkursumuzda жеңіп шыққан қатнашушыларымызды шақырамыз. Свердловск өлкәсенең Нижнетагил шәһәреннән алар инде кичә үк килделәр. Шәһәребездә кунак булдылар, музейларыбызда булдылар. Ялкын ансамбле, сәхнәгә рәхим итегез. Встречайте народный коллектив татарской и башкирской культуры «Ялкын». Дворец национальных культур, город Нижний Тагил, Свердловской области. Ансамблю «Ялкын» присуждается диплом лауреата первой степени в номинации «Вокал». Мы пытаемся отрепетировать песню на отчетный концерт, который будет 25 марта. Дубль 10. Приглашать итә үземнең коллектив «Ялкын» ансамбле. Thank you.
Безнен концертыбыз охрына якынлашты. Сезнең каршыгызда чыгыш ясадылар. Ялкын ансамбле. Хәзер Мунира Рахмангулова. Лаула Тимиргалеева, сестричкасы. Любовь Карпова. Снежана Исмагилова. Фироза Шаниязова. Заря Шакирзянова. Лилия Халитова. Біздің аккомпаниатор Дамир Валиахметов. Біздің ингерлігіміз біздің. Войне. Біз нас Господа. И менің достым, без дусларбыз, вы знаете, мы друзья, мы очень любим друг друга, мы всегда поддерживаем друг друга. Лилия Сорокина. Также біздің коллектив «Спутник» бар, четкалар ансамбле. Залина Медведева, старшая группа. Анна Раннель, младшая группа. Елена Митник, Анастасия Эрлик. Вот сюда. Александра Борисова, Екатерина Эрлик, Зарина Сорокина, Карина Хатимова, Исмагилова Дильназ. У нас продолжается семейные традиции, да? Был у нас, дальше сейчас я вам скажу, подождите, извините. Сулаймонова Лейла, Агапян Лиана, Манукян Сюзанна. Как видите, все девочки разных национальностей, но я думаю, что вам нравится, вы же были. У меня не были, да? Я вас очень сильно люблю, да? Также был у нас коллектив, тоже мы все вместе работаем, ансамбль кубызистов. Юлдаш, а именно Дмитрий Добшиков, старшенький, да, наши. Игорь Ворончихин, Тимофей Малышев. Это Тимофей Малышев. Илья Мельников. Ильдар Исмагилов. Вот, я вам что говорю, да, семейный подряд у нас. Кирилл Фандрик. И у нас появились девочки, но уже не первый год ходят. А именно Полина Мырзагульдиева. Ваши аплодисменты, девочки, Кубаздауила. Полина Мырзагульдиева, я тебя позвала. Иди ко мне. Катя, Екатерина Шляпникова. Диана Шляпникова. Сестрички, да? Софья Фандрик. Ваши бурные аплодисменты всем участникам сегодняшнего чудного концерта народного коллектива татарской и башкирской культуры Ялкын. Ну, на сцену я хочу пригласить нашего директора Дворца национальных культур Кибардину Марину Александровну. Ваши аплодисменты. Также она является депутатом городской думы, не только директором дворца нашего. Добрый день, дорогие друзья. Прям в таком талантливом цветнике сегодня, да, оказаться вместе с вами. Я благодарю каждого из вас за то, что вы пришли на этот замечательный концерт. Именно, друзья, потому что каждый из вас хоть как-то, хоть немножко, но имеет отношение к этой прекрасной татарской и башкирской культуре. Я благодарю тех, кто когда-то приходил в этот коллектив и точно так же дарил свои таланты с этой сцены. И очень верю в то, что к нашему замечательному молодому руководителю Алине Валиахметовой
вы придете вновь. Потому что эта концертная программа должна жить, должна процветать, и обязательно ее нужно подарить и другим жителям нашего города. Уважаемые ребята, уважаемые наши участники коллектива, я благодарю вас за творчество, я благодарю именно этот коллектив за преемственность. Коллектив живет, будет жить и процветать только благодаря одной огромадной семье, семье Валиахметовых. И если родители приводят своих детей, а как у нас получилось с Алиной, практически родилась в нашем дворце, выросла и пришла работать в этот коллектив, то значит культура татарская, башкирская нужна не только в нашем дворце, а нужна нашему городу и нашей области. Приходите в этот коллектив, работайте вместе с ними и дарите свои таланты своими дружными семьями. Сохраняйте традиции счастья, мира, здоровья, а коллективу процветания им в этом году защищать звания народных. И эти аплодисменты для вас и для вас. Ну и, конечно же, сладкие сувениры для нашего коллектива. Тем, кто постарше, короткий побольше, тем, кто помладше, для начала сладкий утешительный приз. Огромное спасибо. Всего доброго. Также хочется поблагодарить нашего звукооператора Алексея. Ваши аплодисменты. Репетиции каждый день он был с нами. Наш видеооператор, не знаю, как кейтерье, правильно? Мария. Ваши аплодисменты, она была на проекте сегодня. Наш фей Света, колдун Света, Лев. Ваши аплодисменты. Также у нас находилась сегодня на нашем концерте наш художественный руководитель Александра Александровна. Он сегодня видел все действия. Вам огромное спасибо, что вы приходите к нам. Мы очень рады, что наша культура живет, и надеюсь, что у нас будет еще больше и больше. Зур рахмет.